Kalempung yang kai football kebahan yung nguciliang ya kabalatif kum ka second seben asai football knockout tournament 2021 balapan yai daga sports and games committee panaliar jowai kalapoy no siya kabakut hakasing sajain hamadan panaliar jowai kikunhun kibalapoy siya kajikun final kilong hapdeng ka Twins United persya ya ka Carpe Diem hakaba ka kanhun Twins United kalalong kaladu hakan kalempung mendausnem takba job ya kan kajikun final daar lanot ka Twins United kabalalong kaladu kali okhori kasong pisa balai po hajar tingka rengkat ka trofi katba ka kanhun basyaram kali orang sipo hajar tingka ya kan kalempung luan memperhapardano do kongsan ba EMH pasa working president ka WGDSA harengkat ka jinan lang umake pasa DSO ka West Jinta Hills District. Ini medium. Kayak ya suwa abang ini. Sabang kurang ni Hei, sabang kurang ni film tak boleh bangun. Iya tak siap ni kurang. Ini ada lihat yo. Ya. Soalan apa? Sudah. Tak. Motor. Sudah motor. Tangkal. Bukan ni dah. Tata. Kepada beliau juga semoga trofi berkas. One, two, three.